Citiau. Bos Samsu, nih lo, tukang. Sempet-sempetnya. Jadi saya megangin, Kak. Megang aja tangan lu, buka kapal nih. Masuk mana-mana. Suaranya kayak Waduh. Salah lubang. Atau sial jasa lu, Bang. Apa? Begini dah. Terus silaturahmi bukan cuma lebaran. Tiap hari kalau perlu dengan kesadaran. Di panggung Lenong Sekojor kalah menang bukan jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali